musidɓe julɓe tedduɓe ida yetta Allah subhanahu wa ta'ala juula e nelaɗo makko on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. oɗo neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala teddini tindini ɓurni dennanangal ɓiɓɓe adama ɓen tagaɓe adda e hoore ndiɗo leydi. eɗen juula e oɗo nelaɗo, eɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno koye mofte o jeeɗe. musidɓe julɓe tedduɓe, no waɗɗi julɗo kala julɗo andugol haqiqa kaɗo diina l'islam, anda ko homɓe woni ayɓe kaɗo diina, ko homɓe qur'ana sappani en wi ko ɓeɗo woni ayɓe kaɗo diina tigi tigi. alyahuda e annasara ɓen sabboraɓe waɗugol feetoji no wiye 24 et 31 décembre. ɗum ko batti ɗum ko hewtu ɗum, ko batti ɗum ko hewtu ɗum. ɓeɗo qur'ana wi wondema ko ɓeɗo tigi woni ayɓe ɓen. Allah daali humul aduwu, ko ɓe woni ayɓe ɓen fahdarhum rento e maɓɓe. ahlul kitab, Allah daali e aya go latajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahud. a taway ko ɓuri sattude tiiɗude ngayngu wonande gonɗinɓe ɓe ko alyahuda walladina ashraku e ɓen sirkoa. alyahuda no e annasara eɓe mooɓidiri borre maɓɓe jikku e bonirede maɓɓe diina maɓɓe kan, kañum e shirku on kadi ɗiɗi ɗinon hino e maɓɓe. Allah tabintinni e ɗin feddeji ɗon ɗiɗinon shirkugol e konngol ngol o yewti fi annabi ibrahim ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin. ibrahima o wonali alyahudankejo, o wonali annasarajo, ko o wonno ko julɗo, o jeyano kay shirkoɓe. ɗen faama e aya o jaka alyahuda e annasara hum min almushrikin li anna haulai idda'u, ɓe nodditike wondema annabi ibrahima ko jeyaɗo mo kala e maɓɓe. alyahuda wi annabi ibrahima ko mo maɓɓe, annasara wi annabi ibrahima ko mo maɓɓe. qur'ana wi o tawaka e ɓen ɗon ɓe ɗiɗo non, ko gasi wonde ko julɗo fewuɗo o wi o jeyano kay shirkoɓe. Allah yewti en ko honto annabi ibrahima tawa. Allah daali inna awla nnasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha annabiy wallazina amanu. Allah daali annabi ibrahima o ɓe o tawa e mum ɓen ko ɓe o nodduno ɓen nooti fewno makko kañum e nelaɗo sallallahu alih w sallam e gonɗinɓe woni e programme nelaɗo on ko ɗon annabi ibrahima tawa. joni noon alyahuda e annasara ɓen no firte e haala men fewno ɗo ko ɓurete employéde ko ce sont les juifs et les chrétiens. alyahud juif, annasara chrétien. ɓeɗo ɓe hande ɓe sukaɓe men woni sodande contiki tan fewno ɗo, pantalon jiguin e paɗele mum kañe sentirji mum e tisortiji mum fiyo welto ñalande 24 et 31 décembre. keferaku laaɓu ngu pos kala weltiɗo ɗeɗo ñalaɗe ko ɓeɗo o jembini, ko ɓe o sembini, saabu e wi maɓɓe 24 décembre ko nden ñande annabi isa jibina e nder jérusalem ka wiyete Bethléem. Bethléem ka haala maɓɓe, ka haala arab ko baytulaham. baytulaham ko noon ɗon wiyete ka arab, kamɓe ɓeyna Bethléem ka ibraniyare maɓɓe. ɓe wi ñande 24 décembre ko nden ɗon ñalande annabi isa jibina, hiɓe hatto jinni e weltagol yiya noon julɗo wiyeteɗo ibrahima ahmad muhammad kañum kadi no ño'ana ngal ñallal ama. tawa mawɓe makko ɓen no wiya yahe ara on niɗɗo yaali waɗon doy weltagol fi alyahuda e annasara keserako. Allah daali wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum. kala e moɗon wonɗo aliye maɓɓe weltori ko ɓe jokki kon apiɓe, Allah subhanahu wa ta'ala daali haray ko e maɓɓe o jeeya. a jeeyama e homɓe yimɓe no majja ko wiyete nasara. annasara ko yimɓe ɓe Allah adi siñande perdi ka fatiha, ɓen ɗon siñana perdi law wiya gayril mahdubi alayhim. Allah noddiɓe bunginiɓe rewaniɓe piiji ɗin fof hay Allah ɓe accali. Allah tigi e hoore mum ɓe yennimo. alyahuda yenni Allah. Allah wi mi nani ko wiɗon mi kon, kono gere men on heƴataɗo fotto e lahar. لذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. الله دالي wondema o nani ko ɓe wiwɓe ɓen Allah ko baaso ko miskino, o nani ko ɓe wi ko ɓe wi wo ko kamɓe hetti. Allah wi gati ko ɓe haali ɗon kon o winday ɓe fotto e lahara. ɓeɗo alyahuda ɓe annasara
بالقرآن هالني إن في مودو ديدو بندي جمولا نادي وبين اللدال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم ببوزيشن ما ببوزيشن اليهود hakkunde maɓɓe annabaɓen ko ɗi ɗiɗi si tawi annabajo on no mari chance ɓenna ko wiiɗa kon min saɗi min tewi pas min watta ko wiiɗa ɓe accamo ɗon si tawi annabajo on heɓali chance ɓe waramo o ɓuttinana ɓe kisa nde wotere allah daali afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kaddabtum wa fariqan taktulun onon ko ni waɗon onon tuma annabajo kala yottini e moɗon ko welali wonkiji mon ɗin fedde annabaɓe wiyon ɓe fenay fedde ko e maɓɓe waro ɓe wari annabaɓe ɗuɗuɓe allah tigi daali wa qatlahumul anbiya bi hayri haq e wargol maɓɓe annabaɓe ko alda e gon annabaɓe pus alyahuda wari ɗe bandije ɗe yimɓe foni formanade amugol feeto muɗum kono annabaɓe ɗiɗo hiɓe wari ɗum ɗon luttu e nder tariha luttu e nder histoire ɓe wari annabi Zakariya ɓe yilti ɓe waroy annabi Yahya ɓiɗɗo on ɗon o ñande goo lanɗo maɓɓe debbo nodditi réception ñaameteeji moƴƴina yima ama welta ñamakalaɓe makko ɓe watti mo wi a teddi a mawni ɓurima ala nema timmi e dow ma o inni ko goonga ko non woniri hande mi luttiraka aduna an ɗo ko mettitanmi ka ɓernde an ko sonjimmi siwona hunde wotere ɓe wiyeto men wo goɗɗo no ɗo no waajo ko hoore on nden mi faala tawi ko annabi Yahya ɓe immiɓe yehi ɓe jokkoymo ɓe ɗaɓɓitoymo ka wonto o hayniɓe o dogi annabajo allah on dogi ha leggal yurmamo ngal udditi o naati nder ton leggal ngal permi huɗa ɓe yii ha ɗum waɗi ɓe addoye seerawal ɓe taƴimo e tumbo ɗum koɓe waɗi ɗon ko ɗum ɗon ko goɗɗum ngo kadi noon eɗon andi ka procédé gangu ɗo Matiyas warno yimɓe buyi kono omo warnomo men nde Sayfullahi mi anda honno ɗum fimu wolano ha alyahuda wari buyi kono wargol maɓɓe annabi Zakariya annabi Yahya ɗum kan dey ɗum mawnu majjuɓe e dewal kamɓe ha hande ɓe sendidirali hakkunde e Isa kañum e Allah e nene Mariyama kombo e maɓɓe woni Allah ɗiɗo piiji tati hiɓe jokki ɗi wonde ɓe inna ko annabi Isa woni Allah wonde ɓe inna ko Allah woni Isa woɓɓe wi'a Allah hino e Isa hino e Allah wonde ɓe inna ko Mariyama bi ma'ana woni Allah ɓe wuɗuɗɗini haalaji ɗi qur'ana kay yoni en Allah daali dhalika Isa ibnu Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun Allah wi'a wa hino ɗo Isa nani e hino Isa konngol gonga wongol anani kala ko nantuɗa ɓawo ɗo ko fenan jilti ɓay Allah yewti ko makko kon ha gasi o wi fahtalafa al ahzabu min baynihim fawaylun lilladina kafaru min mashhadi yawmin adim feddeji ɗin kañum lurri hakkude maɓɓe fi o neɗɗo bone lette wodaniɓe yedduɓe fi Isa ko woni gonga ko chrétien ɓe ɓe yiira 24 décembre kañum e 31 décembre ko kamɓe ko honɗum woni chrétien yaagal no woodi yimɓe faljuɓe wi o sikkuɓe wondema chrétien yaagal ko diina yadde nos intellectuels qui disent qu'il y a 3 grandes religions monothéistes. Quelle erreur, quel mensonge. Il y a une seule religion monothéiste. Janguɓe men bus intellectuel ɓe fonctionnaire ɓe hiɓe gonɗini ɓe inna wondema diinaji monothéiste ko wiyete monothéiste dans le langage scientifique français ko wiwgol ko diina nodduka yo Allah goto rewe ɓe inni diinaji nodduɗi yo Allah goto rewe ɗin wo ko ɗi tati ko diina alyahuda kan kañe diina chrétien ɓe ɓen e diina l'islam o wona gonga wallahi il y a eu jamais 3 religions monothéistes il y a une seule religion monothéiste diinaji ɗin fof ko noddi yo goto petti rewe o ko l'islam tum heddi ɗin fof timmono ton ha yer joni noon hay diina maɓɓe kan no wi'ete noon tigi ko yeddugol Allah ko Allah yedda ha hatti ko noon diina maɓɓe ka wi'ete le christianisme pusemmo o yaltinen ko wi ko dans le mot christianisme il y a la croix konngol wiyetengol christianisme no ton ko wiyete croix ko calaɓal ngal yani leggal ngal ɓe wino ngal ɓe fempi annabi Isa e muɗum ngal leggal ɗumawal ko ngal ɗo wiyete la croix joni noon ɓe wi'ino wondema annabi Isa nangano ha gasa o fempa e leggal ngal on fempegol e leggal ngal ko ɗum wiyete christification fempegol e leggal ngal ko wiyete la croix fempaɗo wiyete le Christ
diina nodditi ka ɗum ka wiyeteelo christianisme jokkuɗo ka wiyeteelo chrétien est ce que en nani ɗum boƴ donc en anndu taw hay fuɗɗode taw no diina maɓɓe ka wiyete noon ko Allah yetta dariɓe no wi annabajo Allah nangama pempama est ce que qur'ana yeddal ɗum wama salabuhu wama qataluhu walakin subbiha lahum bal rafa'ahu llahu ilay modi ɗum ko qur'ana wi ka Allah dariɓe waratumo dey ɓe fempanomo fes kono nandintinnana ɓe bandirugo molanandu jeyandu e maɓɓe ɓay ɓe ɓitti annabajo Allah o annabi Isa ɓay ɓe ɓittimo ɓay ko jikku maɓɓe ahlul kitab en haali wiɗen ɓe waray annabi ɓay ɓe formani annabi Isa koforu ndu fi wargol ɓe ataki kala ka atakete ɓe waɗi embargo on ha feƴƴiti annabajo Allah o so'i warede o dogi o joni noon neɗɗo goto tawi no andi ka o suuɗo yitom o inni mahimmi holla on mo ɓe ari ha ɓe hewti ka o naati ɗon o inni ko ɗo o udditi o naati tun Allah ƴetti mbaadi annabi Isa ni no ndi woniri nun tigi ɓornimo kanko tigi e ñeeñal makko Allah e bawgal makko e gandal makko ɓay inna allaha ala kulli shay'in qadirin o rewinimo ɗon tawi formalité wattake passeport régulatake visa tampatake o memoyi o 7e ciel kammu jeɗɗa ɓuru ngun tawi dittan ɗon ko duuɓi 500 fois 7 o hewtoy toon heña eno Allah faalira noon ɓeya naati tun ɓe ɓeyninomo ɗo wala o inami naka ɓinguel ko ɗo wonno kono tigi tigi o mi anda ko ɗo to wonno ɓe affaire dinayi men o isaani ɓe hoccimo ko ɗum qur'ana wi bal subbiha lahu ɓe nandintinnana ala ko o wowlaali ko inami woni Isa ɓe feppi joni noon diina maɓɓe kanko wi'ete ko innitiraka nden fempande ko ɗum wiyete christianisme hay jibinede annabi Isa andirton ɓen ko bani hay hunde fottaka e defte maɓɓe ɗen koye diina fenande ɓe woni deftere tippinde nden ɓe sansinde ɓe addi noneji jange deftere français jo goto no windi docteur Maurice Bucaille julɗo la bible la science et le coran jangonɗo yiyon himo haali o wi wondema il y a même une discussion une divergence dans la généalogie de Jésus et c'est très dangereux si tawi yimɓe wi'i wondema ko kaarijo woni annabi maɓɓe on kamɓe jokkuɓe mo ɓen oya wi'i ko ñande 14 o jibina oya wi ko ñande 10 oya wi ko ñande 7 o docteur Maurice Bucaille français jon o wi ka ɗo diina mi famali fi ka ɓe anda hay ko hunde tuma andade maɓɓe jibina portoje si yimɓe catholique e yahude gonɗinno harayno no moƴƴani ɓe ɓay adna o weeli ɓe moƴƴinali hay pus ɓe contribuali hay pus e science o chrétien ɓe ɓen ko kamɓe bonni fi science o wari fi makko waɗi ha diina kan kañum e laamu ngun sendidira ko wiyete ko la laïcité ala elmaniya ko kamɓe waɗi ɗum ko bandiji karduɗi hiɓe waɗi pecce sertuɗe diina maɓɓe kan ko christianisme jokkuɗo diina kan kolo chrétien ɓe ɓen ɓe waɗi noone ɗum ɗo fof ko bandi hande ɓe naati ka leydi men jiwɓe porto wiitiɓe rahmatullahi kañum e aissatu haddo gude waɗa leppiɓe kamen ɓe dankade bobohoy loota kamen fuuta bobohoy koye fof joni si pay koko yeeyi ka l'école bimbi ɓe arti wo jemma ko toon ɓe ñamata kamɓe andi ko tindinta pay koye ɗo e ko hollataɓe ɓe naati ɓe jooɗi ɗo ɓe ñamino en ko raɓɓiɗi kon haray ɓeɗo koɓe bandi gal ɗo chrétien ko bandiyagal feeto maɓɓe ngon ko bandiyagal amugol ngol feeto ko bandiyagal jaggimɓe gamol jaggimɓe inni beere nden ko ƴiiƴan annabajo maɓɓe o ko seeru ndun ko tewu makko on ɓeɗo bandiɓe nana julɓe goo no wi'a a si ɓen naati yiite a ɓuy naatoyay ɓen ɓe qur'ana siñani naatugol yiite ɓe ara ɓe liɓa guereji ka leyɗe men ɓe addoya kadi lekkele saɗe lekkele kañum kadi koko ɓuttina tewno ɗon koko nawninoya kadi guluji yeeso bel koɓe arata ɓe ñawda ɗon kon ɓe addata koye maaro e nebban yimɓe ɓe wiya ɓe no moƴƴi qur'ana wi a yiyay ko ɓuuri heewi woɓɓe e julɓe ɓe heno manka ɓen ɗo wiya hino moƴƴi haulai ahda min alladina amanu sabila ɓeɗo ɓuuri fewude gonɗinɓe ɓen kalimatul kofur waliyadu billah donc ɗum ɗo amugol nde ñande wona julɓe goo kadi no wiya ko 24 on harmi 31 on naafus kaka 24 ɗon tokka woni 25 woni 26 woni 27 woni 28 woni 29 woni 30 woni 31 ko ɗon jokkodiri bandiyagal gotal wona feeto nouvel an enen julɓe ɓen iwi ñande rasul sallam iwi makka ɓe teeni madina ko ɗo wi'a go'o tuma noon wonori ɗon hitande wo hara hitande men heyri nden naati enen kadi kono heewi ko heɓuɗen en amanayɓe feeto maɓɓe ngon fowtoɗen ñallal ngal ɓe fowtotongal tawi hay fowtagol ɗum ko keeserat alnasara fowto e dimanche ɓen dimanche ko roppon fowtagol ya julma ko dimanche kollala o anda gunɗo koɓe fowtani alyahuda fowto e asewe fowtiɗen e dimanche fowtiɗen e samedi amen 24
amen trante holɗum sendidire ñeɓe est ce que wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum nangali ɓen goɓɓe goo kadi wiyayi tiɗi jon ko 24 décembre wiyama am gongol moƴƴa ko joni waɗe gataya yandi ko gotum kadi tawi ko sabu ɗum waɗiranɗa ataya wata ando ɗum